لباش باسی ڕۆژوار پێشکەش دەکەم دتەوەر ئەم بەحز دەکەن تەوەرەیەکێ جوینە ئاستانە و باندۆریا وێنا لەسەر چارەسەرکردنا پرسا سووری و یا کوردی بەشداریە شاندێ کوردی دانستاندنên yên navnetewî got serpereştiya Tirkî û Rûsya bawakî rawsexwe têkirin tewêrê duan jî derbarê Tirkiye guhartina destûriyê di tewera yekê de mêvandariya Dr. Abdulhekîm Beşar ji girê Seroka Îtilafê ji NKSê ji astana ji devera civînan dikin dem baş Dr. tu bixêr hatî amadekariyên civîna astana wek pêşekî tu çi jmar dibêje hejmarek ji civînan îro wek amadekirin ji bo civînên sibe got bawakî fermî dest pê dike hatin encamdan amadekarîn ha gihiştine çasî. gelek pasî bo te temaşevana evaya xala di duwa civînayê civîna carê kemîn neh û deh û yazdê mangê li Enqara çêbû ji bo amadekirina hatina asîtana rastvê çaxê şandekî çêbû nava di şandekî Kurd jî hat hejbiratin ez bûm mamoste Brehîmê mamoste derwîşê mexabin derwîş nikerî bigiya ji ber zarfekî taybet îro rûniştê kiş ji bo sibene me gelek rûniştên kirin em ê sibe çawa dest bi kar bikin ji ber em mêvanê wanan e nek programê wa heye programê wa û hinek mulahezê me ser hene ecendê guftûgo wê çap hinek rexnê me ser hene wê taliya wê netîca wê çi bi hinekî dîtnêmek taybet hene ji ber wê heta ana guftûgo di nav me wek ê şand şand jî me xwekirine hinek beşekî çekdar hêzê çekdarin ew ê guftûgo direct wê bikin komîtak siyasî ez berpirsiyarê wê name komîtak ragihandê de ez tê de me komîtak qanûniyê hevalê me derwêştê nikerî bihata ev şand giş hevdû rûdinê em gerek çawa bikin heta aneka jî danûstandin nav me de şand û di nav me û Tirkiya de wek dost nav me û Rûsya de wek ew jî bûye damin heta aneka nav me de guftûgo hene ana di vê kêlîkê de şandek ji qîbel me bi Rûsya rûştiye ji bo ku em amadekirina ji bo sibe bikin heta aneka me berengekî talî erêkirina xwe nekî li ser em ê sibe çawa bikin dîtina xwe hîn guftûgo li ser berdewam e gerek sibe saet yek dest bi civînê me bikin civînê fireh yani êg navma û rejîmê û Tirkiye û Îran de Tirkiye û Rûsya de heta ana çirengî dest pê bike heta nava me cî guftûgoyê Doktor tiştê herî giring çi hat behs kirin îro eger heye civîn were paşxistin ji ber te dibêjî hetan ha ji hûn negihîştine tu rêkeftineke yan jî tu li hevhatineke civîn civîn neyê paşxist civîn wê roja dişemê sêşemê bin belkî sêşemê bi taliya xwe çarşemê bi taliya xwe di roj heta sê rojan e li ê got em dixwazin wek şandê me di xalê sereken yek jê agir best cê xwe bistîne û hinek garantî ser çê bibin û hinek tefasîlê ne pê xwerin ew ê iltîzamê neke çawa eqûbe bibe ya di duwa warê mirovayîtî ew ê dorpêçan divê vebin divê alîkarî bige her kesî divê zendanî vebin dîtnê me ev in evana pê xwerin ev ji xwe dikeve dibin xalê دوازده و سیزده و چارده ده ji biryara asayişa navdewletî a 1954 govana pê werin evana rêvet dikin bi rastî ji bo îca çûna cinêfekê bi kaxatin xurt ji ber hin ji pirsên got aneka tên kirin îro dibêjin em tişê siyasî guftûgo bikin yana em bêjin ev bixwe got ev bi ser kevin bingehekê ji bo pêşketina cinêfê cewlawer şanda Kurdîn ha hazir e Dr. Got amaje pê kir endamekî we hêşta negihayî cema ev şanda Kurdî bi nav hatiye vexwendin di serokê şandê ya siyasî ye yan jî wek kesatî hatine vexwendin giringiya hebûna vê şandê çi ye ez careke min telefon ji min hat vekirin yani ez dawa bû ez li Enqara hazir bûm di amadekirina vê şandî de ez hatim dawa kirin bi navê cegerê Serokê Îtilafê berpirsiyarê Encûmen Niştimanî Kurdî da muardet ez bi hatim dawa kirin dor dibe mûnaqeşe kir encûman bê dawa kirin
وبسروكي أنجماني ومالويدري تثبيت كر سروكي أنجماني هذا عوكرن ما مستبرهي جبو إيه قانوني مدوك هيئة پەیوەندیامە بە ئەستانە دیارە قوت بوو هەفکارێ من هەوڵ بدن جارێکێدن بستێنن مژارەمە جارێکێدن ئەسوازم بە بیرەوە بینم مەژارە یا ئاستانە جوینا کۆ نێزیکی مەهەکەیە کار لەسەر تێکردن بە سەرپەرشتیە هەرێک ژێ تورکیە و رووسیەیە پشتی کەتنە حەلەبێ هەفکردن کۆ هەردوو ئالی ئاگربەستێکی ڕابگەین و ئاگربەست هات ڕاگەاندن لە هەند جیهان مینا شامێ وادی بەرەدا تایبەت بمپێکاری هاتن تومارکردن بێتر ji aliyê Îranê û yên çekdarên nêzik wêne hevkarê min dibêjin carekêdin Doktor Hekîm digelme de ye Doktor carekêdin ez xwazim me yekê zanibim giringiya hatina vê şandê bejdariya şanda Kurdî di astana di çi ye beriyan ha endamên NKSê gotin serkeftinek diplomasî ji we re بله اگر شخود ویناد مسئله چکداری تنه بحث ببن و مسئله مروواتی مسئله سیاسی بحث نابن لی آمده بونا ما و سر داخوازیا یک اپوزیسیون سوری جبر اپوزیسیون سوری نوی ما خواسته بون و داخوازا انجمان سر داخوازیا ما و ترکیه معناه ده انه ام وقت انجمان اجتماعی کردی ام برپسیار کردانه ام شریک آواکرنا سوریانه ده همه وارده يعني نبس بربسك مسألة كردي تاني ما بحث كن أم وكروشة سوريا بتوايي ويشاو أجراوسته ويشاو ما في مروفا بيكوري ويشاو سوريا نه أوا بيكوري رنجي دولتي رنجي رجيمي ما في خلقي ما في مروفا تيدي أم شريكي أوا كنا سوريا نهيك شيبن أف مسجاوي حاضر بونا أنجمان اجتماعي كردي إيرو ده بشكي جقدارية وجقداري مثل عرديتنا وير مسجد ده وير ساري ده انه ام وك انجمان شريكي اوبوزيسيون سوري نجبو افكريا تقول چکداري و بسر عرض ايرو تننه جوين جيجبو راگرتنا يعني جيب جيكرنا اگربسيه گوبريان ها هاتي راگهاندن و ركفتن سر هاتي كرن چکداري ول سر عرض تنه دمه كده گرك هزن سوريا ديمقراط هاتبانا وخوندن و کارج بو ويكي نكر هر چنده هنج عليه سياسي و نلهفنج بر و گو تاماجه پيكر چکدارن و شروانین و لعردتنن گو شر بکن لسوریه کردستان سوریه بله أول شيء جبر هذا سوريا ديمقراط دبينن بشك إيرو قفتو بودبو دبيجن ريجيم وهوال بنديوي هوال بندي رجيم إيراني دبينن حزب الله دبينن هذا سوريا ديمقراط دبينن هوال بندي رجيمه جبر أو خانك دينات خانش ورش ديه ليش بقول ليش جاري روج أوا أسخاز فيجي بيجم ليش جاري كردستان روج أوا الكردستان عراقي هجر قفتوجوك أراهي هجر لا شكيس جقداري بالتواي بيكوري يا كوميتاك سركة وقت بيج مجلس عسكري جو بيكوري وليش جاري روج تين آماده بنو جيو خبستين وأوج سر برشتيا جقدارية الكردستان السوريا بك بله دکتور بریا نزدیکی دروژان من دلوان برواری دید به فرمانداری لشکری روش دکتور گوتم هر دمی آمادن بجداری وان دانستاندن من هگر ام بین وخوندن چما لشکری روش برهف نبون جبرگو اوجی هزک با واکی فرمی سر به انک سویه اوجی شر تیرورت کل دوره بله 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 ج صدين هذا جقدار سوريا سيزده آماده بونه يعني نكارن كشا بيتر او هذا جو شر برنگه کی دایرک د ناو رژیم ده بردوامه بله او آماده کرنه لئیرو گفتگو ته کری که مجلس عسکری ام شکن هگر ام بسر کتن دا اپوزیسیون آوا کنا مجلس عسکری و برپسیاری لشگر روش دیده به حتی گو لشگر روش این درباسی خاکا سوری نبیش دکتور اف جوینن گو ایرو تنکرن لاستانا لدبرندن ام بجن لاسطنبول لجنیف لباجارندن ولاتندن تن دارخصن چقاسا تشبهنه تدبین نزیک جوینن ين عراقنا برياد حزار السيان بريا خصنا صدام حسين شقاسها نزيكاتي هي نواده قالك نزيكاتي هي جبر روج نظامك ديكتاتور بو خلق دكوشتن وملتك كرابو دي جينا و
عراق جي يعني تركيباوي عراق جي كردن وعرب وتركمان سوريا تشكي نزيك وهي ام جي انا هابونا ما شركات ما دحرت شتيده يعني تشي جيفيني اوبوسيونا سوري تشي بوبني لكي جولاتي بن وركشو تشي بن تشي كاركي تشي بيج بو بيشروجا سوري انجمانا الاجتماعي وك هيزك السياسي ديمقراط بجدار نافده جبو بيك او ناسيونه افجي تشتكي قلكي قرنقي جبو ملاتيما جبر بطاليا تالي سوريا كنها افا ببه بإرادات خلق سوري وبتايبت منطقة كرديجي دي إرادة متى دخلت به جبو قلت شيء أم تخوازن بيكوري أم بحوجنه وأم قفت قول قال شريكي خوي سوريا بك بيونا بدعي ما وينا نسر كرتيبه يعني أو تشتي بيديت كنجغيني كاروي كريت دوربونا وج أوبوسيوني تشتكي قلكي خرابش بو ملتي كرد سوريا دكتور تاماجه بخالك كر لروجابای کردستانی ایرو هز سوریا دموکرات جالی لشکری و دسالات داره راگهاند گو او نه پابندی بریارن آستانه اجبر گو نه هاتنه بخوندن هونه چاوا شریک بن هونه چاوا وگرن دوره یعنی هونه چاوا لدوره دسالات که آوا بکن هف بش بن کاربن خودی بریار بن لدوره يكجي يعني هذا سوريا ديمقراط بيدي بتايبت ندسي خودي إراداوي دستي دولتي خلقي دنا وقت دولته بيكورن يعني أو أجبر بنا أو قتنة بروبلم يعني وضعي قري دايب بهن معادلات ويهر شما ما يسا وطني كردي أنجمان شماني كردي بجدار دبي شما بيدي بجدار ناب يعني أبرسك برا شخوب كن جبر الدنيا جو قبول دكي وأوبوسيون جو قبول دكي وهرم جو قبول دكي وأويا هاتي ناس كريم بشك رجيمي هذا البلد رجيمي برجيمي أبدا بكنا وفد خدا وقت شو أم خدين بشك شورش السوري بشك أوبوسيوني وحمك كاري أوبوسيون دكن أستانا ما مدبن أم أنقرة أمادة أم الإتلافات أمادنا د الرياض أمادنا الجنيفة أمادنا أنجمان اجتماعي لكويدري ل بري ما هكي ما هني فكي أم دمها أم لبروكسل بون أم برفسير اتحاد أوروبي رنشتن بمغرين رنشتن نزيك ديزيو جواتن لبروكسل تشيبن اتحاد أوروبي أمي بجدار بن أم جبل أم بشك شورشيني أو جبل القل رجيم بجدار بن وكر دفران رجيم كاري خود كبر أو جدري بجدار بن وشغي جبل فرز زلال بي نما تفشاتن يعني تقاس بيدي مخازه كراسكي الخواك كراسي أوبوزيون ومعارضة نكار باش بيدي بشك رجيم سوري سرکردکی تردم راگهان جوینا آستانا جوینا نبرا ترکیه و حکومت سوریه جبرویه که او بجدار نابن د جوینا آستانا دناب أوبوزيون دهي ودناب رجيم دهي ل بجعفدريا روسيا وبجعفدريا تركيا ته پروژین برجيم كل سیاسی خوف شاندكي وها ام تشا أوبوزيون آماده كرن بله رجيم جبرا شاندكي آماده بك يعني بله دکتور بین سر آلیه کردی چ پروژین کردی و هبن دوی دانستاندنان ده و وره بحث کرن و بسما و دوان جوینان ده و چی به دکتور هاجر حتى انا يعني حتى في دقاز در داخل لسر وارد چکداری و بافي مروفي ام كاردكن هاجر مسألة سياسي بحث ببن ما كوميتاك سياسي تشكري أستاذ برهم حرو تيدني وأثروك بربساري كوميتي أكيد ويرولك ما تيدقرنك هذا لجور وضع سوري تواي هنا چه طرح بکن چه جمع حاضر هی دکتور لجمع ديتنامس وطني كردي أنجماني زلال يعني حاضر شكل سوريا بشروج شكل رجيمي ما في المدى كلهم كش زلال أزبهورناكم دفي جواتي دي تشتيوا بحث بالجبر حتى أنا نا وكوبوسيو نو كرجيم نو كتركيا كما أمبيرشتني دبجم بس أنا كأم أقرب بس تراوستين وأم تشتي ما في مروها بيكورين وأم بدي به المسألة سياسي جبر معارضة ويدخوازي أوبوسيو مسألة سياسي به الهيفيا تشارجوا أساسا نفذت الأمم المتحدة وبدستي هي عيال المفاوضات أم ناخذن أم خوجش دسبيرن هي عيال المفاوضات يروح شادي سأف قلت أنت أكيد ذكرت سرينا
هون جبر اوبوزيسيون ام هيزن چکدارن ام نکار مسئله سیاسی گفتگو بکن و ام نه آمادن و نه امکانات مدید هی بله وەک عالیە سیاسی و دیبلۆماسی تێ فێمکردن دکتۆر بێتر دوان جivînan de civînên yên hamişî yên got li derveyê civînên fermî tên li darxistin civînên gelekî giring in wek aliyê Kurdî şandê Kurdî heta niha hûn digel tu aliyekî yên navdewletî hûn civîyane kalça dan qudibe ez ê pirsa xwe dubare bikim doktor wek got tê zanîn civînên dan qutu dan بله دکتۆر نظام دەنگ هاتیە چێکردن متخواست ez vê yekê bipirsim doktor civînên yên şanda Kurdî wek Kurd hûn bi tu aliyekî bawakî cuda hûn civiyane hetanha yan na te amaje bo yekê kir got hetanha civîn digel Rûsye û Tirkiye welatên din jî êgo amade dibin wek çavdêr hatinê kirdin wek Kurd we digel tu aliyekî de civîn encam dane نا ام دنامه د پیمان هي ام بس هزن چقدار بشين واخل كارن ام تخوازن هزن چقدار في كاريكي شجبر ام نكن واري سياسي ام ناخذ استانا سياسه بحث جبر هزن چقدار هاتنه وبالاصل دمها بل دمها او جبينا انقره تشيبو جبينا دنهم هي دهم هي تشيبو جبو مثلا جبينا اقد سيهم هي وقف لاغنار تشيبو ام انا كاوي بردوام كنت خاصه اواب كن جبر وي شان ديما ايغو ويسبي هر درباس ببه گفتگو جيبكي هزين چقدار بربسيار هزين چقدار او يعني او كسن چقدار او شردكن جبو او مسألة چقداري تاني بحث كن او تفاصيل او امن زانن او بيتر زانن لكويدر الشر لكويدر راوستياي لكويدر غرق چبه بتشجواري چقداري ده براستي ام سياسيه فهمناك جبر وينا مو انا كاتخم بيشته بحث وادي برداي بيكرن بحث غوطه شرقيه بيكرن بحث قالك دافيري جورجيب حتى انا ك بمباران تكن امنا انا ايرو اتفاق ما هزي چقدار في عمل يراب جدر في وان جوینان دکتور هون شان کردین ها الولاتکی نزیکی روسیانه اف دور روسیا دست نشان کریه هونه تو هفدیتنان انجام بدن تشتکی کو خدمتا پرسا کردی بکش برگون خو نونره گله کرد ین روشاوای کردستان ده ناس کرن تشتک ده اجنده ود هنه درباره وی که امين انا براستي ام انا قد ناف شانت كاردكن ما تبرنامج جهداناني نما هنا شانت برنامج جهتنا لها وقت تابع بكون برنامج كي جيرين وقت ما اقول الوردريش كم بك يروج سبيد جينا در حتى انا كجينا ما خلصت بنا سبجي جيفين بردوام هاجر ما دريش وقت ما اكيد ازوس ما مستبرهيم برنامج كيدين ام جدرفي ام هزنا ببينن يعني حكومتي ببينن جدرفي شانده انها الجور اجواء جوهند بينن الجور داوستان نواب الياره تهيفي هنا تنجريدان للسجفين اصلا از بيجن روس وتركيا ان بله دكتور هيفيه سياسي نا ل بله هيفيه سياسي نا ل هيفيه جو او وقف لاقنا بردوام بك ودريج بك وما في مروفي جو هناك بيش هيفي سرهن قلق سرهن بله دکتور او شر گو ایرو ادلب نبرا آلین جدا ین اپوزیسیون چید به چی باندوریاوین یه سلبی نرینی هی لسر جوینن آستانا لسر جويلة تشتكيناك يعني ام برجع الجمع او هيزين قونا امادن بين درباسي جارسكا سياسي بن برجع مي قالك بروبلم مجبر تشيكن لي بتالي بريارك دنيا قشيه جارسكنا بزجيكا سوري كريزا سوري جارسكنا سياسي نجارك عسكري او آلیه گو پابند نابن و بریار لسر و به فرض کردن دکتور قالك بروبلم مجبر تشيكن دکتور نزا پرسامه گهاته یانا او کسین گو نبشدارن و پیوندیدارن جی به روشا سوریه دکتور و بریار لسر و به فرض کردن نا حتى انا كات تشتكي وانا دياري هاجر تشتري فشرتي هبن ام نظام اللي تشتري برجع يقو ام دناف دنه يعني قفتو قوتي كرن وتركي تزحمتيش بو شاندي تشيناك دبيجي نارينا ما افي لنارينا وتالي او نارينا ام احترام يبقرن ام غور نارينا وجي
گفتگو لەگەڵ رووسیا بکەن سەروی ئاساسی لەگەڵ رووسیا و لەگەڵ ئیرانیش بکەن مەبەست ئەمە ئەو گروپێن چەکدار بۆ ئیرۆ نەبەشدارن دەکتۆر دەگۆ دەبێ سەر ئێشیاژ وەرچێکن ئەو وێچاوە بریار لوان دەڤەران وەرە بجیکردن دەمەکێدا ئەو کەسانە ئەڤ ئالی گروپانە نەبەشدارن وێچاوە سەرەدەری گەروان گروپان بێکردن کۆ گرێدای ڕێژیمێ وەگۆ هون بناو دکن یانژی ئەس بەهۆ بەێ ئەس بەهۆرم ئەوەی تێکە زەحمەتیات ji ber heger Tirkiye û Rûsya û dewletên Ewropî kiş bitefqin ev hêzana gerek alîkarî barnama pên kirin û ew hêzana têkev gelek zehmetiyê de ew têkev zehmetiyê de wê rola wa ser xaka Sûrî ser warê çekdarî û siyasî heda jî wê zîî bi heta gotine bi روسیا بەریان ها دەست پێشخەریەکێک بەریان ها کردبوو ئالیەن یەن کوردی داوا حمێمیم کردبووش بۆ کۆ لێ دەکە ڕەوشێکێ یا گشتی چارەسەر بگەن چارشۆڤەیە دەوڵەت ئاسووری و داخوازی کردبوو یانژی ئیشارە کردبوو ئاماژە کردبوو گۆ فدرالی دەبێ وەرە بجیکردن و ئەنە کەسێن گوتنە ئامادەنە گۆم رووسیا ببین دەربارەی vê mijarê lê bi tenê rexnawe li cih bû li himêmîn bû niha û nêzîkî Rûsane li deverekê hem coğrafî hem jî alê diplomasî jî hûn vê babetê hûn ê digel wan hat behs bikin doktor ناوشتەر گوت یانی هیچ حتانەکە ناف شاندی خۆت کار دکن بەێ لێ گو جivînê şandê tevayî dawaya xwe dihatin û em muxtebe em ê rûnin bar Belê doktor. me barûnin Rûsya me rûnin mesela Kurdî pêşerêja Sûyî bi tevayî mesela Kurdî bi taybet me bar guftugû bikin wê şand bawakê rastexwe gel hevdû de rûnên danûstandinê bikin yan jî wek cinêv be diriya navbijivanekî be navbera yan jî biriya wasîtekî re be danûstandin wê çem doktor hên ewacê guftugû hên biryara terî pê me nedayî li gor Kazaxstan êge mêvana li gor Rûsya dixwaze wecih li wecih bi hevdora bin lê li cem ew munaqeşe hîn negê taliya xwe hîn ew guftugû namedayî kîja baş e mîne civîn bawakî bi zorê hatiye li darxistin bi zorê alî hatine komkirin îran nerazîtiya xwe nîşan dide Emerîka bi temsîlekî zîf bejdar dibe Rûsya dibe dibêjit bi encam nebin nakokî navbera îran û Rûsya bi xwe derketiye divê rewşa ava siyasî meydanî de doktor didbîne wê encamên yên erênî hebin ji vê civînê ez bêjim wê civîn hinek encamê jê derkevin yek jo agirbest berdewam bike berfire be yanî sedî sed naraweste yani wetekî wekî sûriya mueqqed wezîrî terefekî ne di terefe ne em û rejîmin û ne Rûsya û alî kar û Tirkiyeyê taybet Îranê hebûna xwe mesleha xwe dibînî di mana Beşar Esed û vê rejîmî sedî sed de lê ê Rûsya nebûye rengî Rûsya ne şert Beşar Esed hûn rejîmek bê desthilatek bê got qebûl bikin mesalihê Rûsya di Sûriya de hene û bê parastin mesalihê Sûriya û miletê Rûsya miletê Sûriya li Îran nebûye rengî bî Îran bi rengekî de ji ber wê mimkun e her got krîza Sûrî pêşkeve ya ber bi helê de here wê cihêbûnek mezin nav Rûsya û Îran de çêb cihêbûnek gelekî mezin û çêb be û ev tiştê nakokiyek ana got çê dikin li Wadî Bere da yê got li Helebê çêb û êlxuta çê dibin Îran li pişta wê nayê ne bi kêfa Rûsya Îran li pişta wê nayê Dibê wê kar bi zor lêbêkirin got ew jî van biryara bicî bike doktor bi Kurdî ez bêjim wê Rûsya bi ser kev yanî tarî Rûsya bi ser kev tu bişbîne yan jî digeşbîne got wê civîn serkeftî be heger civîn serkeftî be doktor û agirbest bi ser seranserî Sûrî li hemû Sûriye were bicîkirin eger hin xroqat zêdegabîn hin cîha hebin em wêna nahesibîn tu dibêje nexşeya siyasî meydanî li Sûriyê wê çawa bibe piştî astana heger agirbest were bicîkirin li gor me em berî yani demek kin ev ji rêya datin me civîna xwe vekir me gelek yani berpirsarê dewletê diniyê dîtin li gor me yani gor dîtname û em ji nav wek encûman ji ev nav dene
انه قرك لجنيف جفاتك بيكر دي بسرعه كنت حشتمي لنشرت حشتمي بسركه قلت حشتمي وك انا باش مدانيه حشتي شباطي جبوما دفي اف تشتي انا استانا ام جير كارت قرك تشتكي باش بي كاتبه خاله دوا دفي دبن شارشوا متحده دبي ياسيا مرجعياوي الشرعيه دولي بيانات جنيف وبريارة أساسنا في دولتي 1918 و 1924 دفي أفانا أساس من جبو قفتوغو ودفي انتقال سياد في جدولة كيزابن يجي أمدين نما مفتوح دفي أمبيجن ششمة صالك سيم بتسقف صار تشتكي إنه أم دست بيبكن جدول زمني والجنيف بيدانين يا الأستانا ده الجامعة أف دي اثنين منا ما أف دي اثنين خو كان دي مستوراج ما كان فريق دي مستورا نأول الجنيف بداني او پرسا یا زحمت یا بریان هاجی بریا نزیکی 4 دیگه سالا منه، کار ولی لسر جیب خواهد تکرن بود که وکتور خود تشتک جدا دیگه کرنا منه. گروپین ین تروریستی ج گروپین نافدکا بنادیه میان رو ویل استانا بیا انجی و به پاشخصن جبو جنیفه بله هنا كي قالك اف زحمتي تيتان يعني بخوا وك انجمان ام تشكي بيجا وك اوبوسيون وك انجمان الجماعه قالك ام بيجن اف هزي تيرورستن لي وك اوبوسيون دي بيجن طيبات فتح الشام هنك تهفيد واري جغرافي هي دي بيجن ام دفين حاجين هيزن غريب دركفن فتح الشام بحزب الله بنجباء بميليشيات يشعر قش بهدو دركفن بهدو ردعوا بعلاج كري يعني اف اوبوسيون بيرنج تخواز بيجن ام اي فتح الشام الحالي خوا بالتاني برنجا كتايبات ناي علاج كري او نقوم ناخواز ناي علاج كري اف بریارا گوتت بجیجی آلیه کردی نپابنده یعنی نگریدای دورا کردی بکردیش کرما خور دکتور نعم بله گلک سپاس دكتور موقف ما زال لو كان جمال ام بين فتح الشعب وداعش هزن ارهابيين گلک سپاس دکتور عبدالحکیم بشار جگری سروک ائتلافه ج انا کسه ج استانا تدگلمده بو گلک سپاس پشتی نابرکه تورید دوام دست بید باسی روش بردام دکه تورید دوام درباره دستورا یا ترکیه و اگرا گوهرتنا وینا درباره به میجاره me میوانداریا مصطفی اوزجدیک سروک پارتیا آزادیا کردستانش دیاربکر مکریه دم باش کاک مصطفی از دوی که دست بکم پشری پژاندنا تمام یا دستوری بشست روجی ج پارلمانتی هگر درکه بشست روجی دکوه ریفراندوم ده به هبونا ریکفتنا کا جواکی اگر هی گو ریفراندوم ورکرن و سری بگره اف مجارو دستور را گوهرتن ببوره دکارن دوباره بکن به هبونا ریکفتنک یان جی لهفهاتنکا جواکی نابرا پیکاتن ین جواکا ترکی ده اف دستور وره پجراندن و سری بگره جه خو بگره ناف جواکی ده ایوار باش بینرین کردستان 24 نها راست پارلمانتویا ترکیه بریاردا که او 18 خالن دستوره جبو گوهرتناوی ببین رفراندومه لیکا ده چه شردی ده چه اتمسفره ده او رفراندوم چید به ده بریا هر تشتی عملوه بنرن ایرو ده شردین روشا آوارته ده دستور هایجی قانون اساسی هایجی نهات نهاتی حساباندن نهات نیه و هر تش لگور بریارن روش آوارته دبره ببرن و هر وها او رفراندوما ده اتمسفره ده پیک بی بری هر چیز به اموی تثبیت بکن نها دستورا ترکیه براستی جی نه اف دستورا هیتنه دستورین که جدامزراندنا کومارا ترکیه حتی نها ین هاتن دانین اف دستورنا یک جی چج آلیه کرداوه چج آلیه پیکاتین ترکیه گشتی و نه دستورک دموکراتیکه او دستورین که حتی نهاتن دانین هبونا ملت کرد زمان ملت کرد
مافێ وینەتەوەیی مافێ کۆلەکتیڤ تو تش قبول نەکردیە نها تێخواستن که لەسەر vê destûrê êdî sîstemeke serokatiyê bê birêvebirin armanca vê referandumê jî ev e ku li ser vê destûra heyî sîstema serokatiyê bê heger em peyvek me bi Kurdî heye em vê rewşê tarîf bikin em dikarin bêjin wek dibêjin rez berê ne tu rez bû lê terezê jî lê da niha destûra heyî milletê Kurd îfade nake destûra heyî destûra bermayiya rejîma 12 lê ya darba eskerî ye û destûrek li dijî demokrasiyê ye ji ber wê jî berdewamiya wê ku anka tiştê xwestin ne tişkî dê ji vêya baştir be lê Kurd divê divê meselê de hişyar bin di mesela destûrê de divê di van gengeşina de hişyar bin wek aliyekî milletê Kurd wek aliyê Kurdistanê divê em helwestekê danin ne ku em jî wek partiyek AK Parti û CHP û MHP û em xwe bixin nav wê geremolê û em ji wî çavîl meselê binerin divê em beriya her tiştî li gor berjewendiyê milletê xwe li meselê binerin em divê bêjin ev gengeşînê tê kirin milletê me îfade nake ji me re destûrek nû lazim e destûrek ku milletê Kurd qebûl dike hebûna wî mafê wî demokratîk Belek Mustafa ew xalên vê guhartina niha de yên rastûrê rastûxwe mubashir direkt bi Kurdan vigirêdayîne û ne bi dilê we yê wek Kurd çi ne? Niha destûra Tirkiye giş hişmendiya damezrandina Tirkiye giş li ser tunebûna milletê Kurd hatiye avakirin. Divê em vê bibînin. Niha destûra heyî çar xalên ewil dibêje kî li Tirkiye dijî hemû Tirkin zimanê vê dewletê Tirkiye xala mada 66 Tirkiye veya hinekî dijî pêştebiriye divê hemwelatiyê Tirkiye giş Tirkin. û hemû mafê milletê Kurd û hebûna wî tiştek destûrê di tune ye. Îde ev xalê tên ev xalê ku niha 18 xalên ku dixwazin bêguhartin bes mesela sîstema serokatiyê ye. Ew ê sîstema serokatiyê bînin niha dibên sîstema parlamenteriyê ew ê sîstema ew ê bînin serokatiyê bînin di vê derê jî ez dixwazim bala milletê me bikişînin ser nokteyek esasî. Gengeşiya ka sîstema parlamenteriyê başî ya sîstema serokatiyê gengeşiyek xelet e û ew me bibe nokteyek şaş. Li gelek welatan sîstemê parlamenteriyê hene sîstemê dîktatoriyetê hene sîstemên faşîstin. Li hinek welata henin sîstemê serokatî hene sîstemê demokratîkin sîstemê pêşketînin ji ber wê em wek Kurd çagal meselê nerin divê em bizanibin a mühim çi ye li ser çi destûrê sîstema parlamenteriyê ya ji sîstema serokatiyetê destûra heyî ne destûrek demokratîk e destûra heyî hebûna milletê Kurd qebûl nake destûra heyî tüm mafên netewên dî etnisîteyên dî di aliyê civakî de aliyê olî û mezhebî jî de tu mafî nade kesî rastî ev e îde li ser vê jî ev xalên tên guhertin dixwazin sîstema otorîter sîstema çi baştir li ber destê we heye li ber wek Kurd hûn karin hûn çi bikin di vê hevkeşê de di vê muadelê de çi tesîra wayê hûn karin çi biguharin çi alternatîv li ber destê we ye Belê ev xalek mühim e niha em wek Partiya Azadiya Kurdistanê jî em di wek partiyek di nava xwe de partiyek demokratîk me ev gengeşî di temama teşkîlatê xwe nav endamê xwe dest pê kirinin kam helwestek çawa bigirin her wiha wek Partiya Azadiya Kurdistanê em dixwazin li gel partiyên Bakurê Kurdistanê jî danûstendinek xurt bikin ku em hevdûr helwestekê danin lê vê helwestê de divê em nekevin wê xeletiyê ku demekê hûn dizanin dema heftê hezîranê got ji sîstem li ser wê danîn ku em ê nehêlin Erdogan bibin serok ya jî ew em ê li gor daxwazê milletê xwe divê em helwestekê dînin di vê demê de em wek Partiya Azadiya Kurdistanê em dixwazin gel partiyên Bakurê Kurdistanê jî ewekê bikin mumkin bi hev re em siyaset û helwestekê jî dînin û li gel endamê xwe jî lê tiştên esasî ev e yek ev destûra heyî jî û guhertinên dixwazin bînin jî
ji bo milletê Kurd tu tiştek dertûneyê heta ev sîstema ku bi ser navê serokatiyê dixwazin rewşa heyî dê hîn zêdetir bike sîstemek takekesî û ew ê rewşa îdarekirina Tirkiyeyê ew ê hiştir bike wer xuyayê lê em heger em bi xwe wek aliyekî xwe nebînin em jî xwe wek hemwelatiyekî Türkiye bibînin ev siyaseta xeletê partiyên Kurda divê nekevin vê dehfê. Îro ew destûra got AK Partiye pêşkêş kiriye Kak Mustafa ne bi dilê we ye. Hûn ji alîkî din jî hûn li gor gotinê te ez fêm dikim heger tu dengê min dike Kak Mustafa. Hûn ne digel daxwazin yên CHP'nê jî û ne HDP'ne ji ber ku ew jî li dijî guhartinê ne kemanî dixwazin li ser destûra îro bimîne. Hûn ne opozisyonê re ne û ne bi hikûmetê re ne. Çiriyek dil berdestê we heye goş fêda gelê Kurd li Bakurê Kurdistanê re vegere. Beriya her tiştî divê em xwe di meseleyekê de xetek sor û qalin stûr bixin navbêna xwe û CHP û helwestawê CHP destûra heyî diparêze CHP hebûna milletê Kurd jî qebûl nake tu pêşniyarî û sîstema CHP ji bo ku zimanê Kurdî jî bibe zimanekî resmî tu bernama ku tuneyê derdê CHP cuda ye divê em ferqa xwe deyin. Mesela HDP jî divê derê de dixwazim bêjim niha HDP di bernamaya xwe de dibêje Tirkiye welatê me hevbeş e dibêje em ê Cumhuriyetek Demokratîk dînin û ev ala heye ala me hevbeş e û divê em ê hevdurin neteweyeke nû demokratîk çêbikinê Partiya Azadiya Kurdistanê welê nafikire em dibêjin em milletê Kurdin milletê Tirkiye cuda Türk cuda ye Kurdistan heye Tirkiye heye siyaseta me û HDP jî divê meselê de cuda ye lê HDP way ji xwe re ew daniye divê em ê li ser nayê bixebitin HDP carna divê ez Partiya Tirkiye bim carna bixwaz jî divê ez Partiya Kurdan bim lê HDP carna diçe Başûrê Kurdistanê divê wek Partiya Kurd hereket dikû behsa tifaqa dike lê bizanibin û em bibînin ku Belê ji bo betur tablo zelal bibe Kak Mustafa navbera Kemalizmê û nejatperestiyê û biratiya gelan û sîstema gu AK Partiye bangê şawêt ke hûn aliyê din yên Kurda gon îro net parlamentê de ne Kak Mustafa hûn bêtir xwenêzîkî kişan alê dibîne niza heger te pirsa me bi temamî guhdar kir. Belê em wek Partiya Azadiya Kurdistanê em aliyê sisiyan em aliyê Kurdistanê em vekirî dibêjin. Em dibêjin ev destûra heyî jî û guhertinê têkirin jî ji milletê Kurd tişkînîne heger Kurd li vê derê helwesta xwe daneynin yanî ew ji xwe çi dixwazin dikin û xera dikin û çê dikin heger em di vê meselê de xwe wek aliyekî nebînin aliyê milletê Kurd nebînin Hûn bi tenê wek Azadiya Kurdistanê lo difikirin yan jî partiyên din jî digel we hene Kak Mustafa. Em wek Partiya Azadiya Kurdistanê em dixwazin ha hevkariyek me li gel pênc dorûberên Kurda henin em dixwazin li gel wan jî danûstendinekê bikin helwestek hevbeş em ê bixwazin li dar bixin niha li vê derê ez dixwazim balê bikişîn ser xaleke dî niha li guhertinên îro berî gomherin xala de hûn wek ev aliyê yên partiyê dibêje û hemahengî û tensîqa we gel aliyên dijî hene endamê parlamentarê we tune di parlamentoya Tirkiyeyê giraniya we çi qasa te texmîn dike hûn karibin bandoriyê çêkin li deverê nerîna got hûn dixwazin hûn bêtir bijî bikin. Niha endamê parlamentoyê şêst parlamenterê HDP heyî maka HDP çi tesîravê tew nexistinê nav komisyonê jî li îro tu li parlamentoyê jî bi tu rolek de tune ya mühîm nava gelê xwe di nav xelkê de ka em ê çawa bikaribin helwestekê dînin ku xelkê me li vê derê helwesteke neteweyî Kurdistanî dînin HDP jî tu rolek wê tune niha HDP de destûrê de guhertinê wê de çi rolek wê çêbûye gor rewşa warte çalakî jî qedexene mane Kak Mustafa. Di vê atmosfera heyî de bifikirin ev destûra heyî jî tune hatiye hesibandin. Rewşa warte heye û dibêjin ew qanûnên ku bê ewa parlamentoyê jî bê erêkirina parlamentoyê jî hikûmet karî qanûna derxe ana tu qanûn tu destûr tiştek nehatiye hesibandin ne hesibandin ji ber wê jî di vê şerdî de jî helbette wê gelek zehmet bin ha wek Partiya Azadiya Kurdistanê em wek partiyek yasayîn jî li Tirkiye
لێ لەگۆر vê rewşa awarte niha em ê nikarin biçin li derekê daxuyaniyakê bidin, em ê nikarin biçin çalakiyakê bikin, گۆر وێنە هەونێ کاربن تەسیر بکەن ev jî problemeke diye bibûre چه ئەلتەرناتیڤ بەردەستێەوە هەنە هەونێ چاوا کاربن تەسیرێ بکەن دەمێکێدا نە پەرلەمێنتاری وا هەن و نکارن چالاکیاژی بکەن niha yên parlamenterê wan jî henin zaten HDP ji neviyê wê ya hevsê de ya hatî girtin ew ê jî nikaribin tişkî ku mesele li parlamentoyê bûn niha tu tesîrek wê zêde tuneyî divê em wê rastiya xwe bibînin û ev referandum heger em bes wek referandum bistînin em ê xeletiyak mezin kevin sal û nîvek li vî welatî şer berdewam بله li teqrîben ewa 6-7 mehe hewla darba eskerî çêbû piştî wê bi ser neket û rewşa awarte hat îlan kirin بله ev şerê ku li Bakurê Kurdistanê heye bi rastî jî gelek destkeftiyên milletê Kurd ji ortê rakiriye welatê me wêran kiriye îro tiştê ku Kurd bidine pêş divê zûtirîn wext em bibêjin bir ev şerra weste ev guhertinên destûrê ewana ji aliyekî jî divê mijûlkirin ji bo Kurda divê em wek Kurd helwesta esasî divê şerra weste em bangî dewleta Tirkiye bikin em bibêjin bes e evan nod û 4 sal hûn vî işî dikin û welatê me xera dikin Kurda dikujin davîn hevsê û nikar turê ji vê meselê و هەوڵدایت گەر حکوومەتا تورکیە دەربارەی ڤاخەڵان بجivin bi şer û دانوستاندنê bikin derbarê nêrînawa yan jî حکوومەتا تورکیە derbarê referandûmê mihawele kiriye hewldayî got gerwe de têkeve peywendiyê de danûstandinê bikin danûstandineka siyasî bangî PKK jî bikin em bibêjin ev şerê heyî tu fêdê nade milletê Kurd zerarê dime divê şerra westê îro ji bo Kurda siyaseta esasî ev e em Kurd giş li hember şer derkevin û em bibêjin ka em bi dewletê re bîhavî mixatab bibin niha dewleta Tirkiye ji bo referandûmê ji raya kesî jî nestendiye û tu raya partiyên Kurda jî nestendiye bi xwe zat ev şêwe xelet e niha referandûm an destûr divê bi mutabaqata pêkhateyên civatê birêve biçe du millet heye du welat heye ev du millet û du welat pêkhateyên wan henin heta ku îradeyên wana nê qebûl kirin nê stendin û îradeyek hevbeş û demokratîk destûr çê nebe destûrên heyî jî û berdamiya wê jî dêş tu kesî li tişkînîne Tirkiye wek dewlet divê xwe nexapîne evan nod û sê sal bi vê destûrê nod û 4 sal bi va destûr nehatinin û her dibêjin mesela terorê mesela Kurda her dibe mesela paştemayîna aboriyê her yek evana giş divê dewlet hişmendiya xwe biguhere hişmendiya dewleta Tirkiye heta niha li ser sîstemek we hatî dayîn ku tu carî naxwazin meselê qebûl bikû rêkê jêrveke ji ber wê îro em vekirî dibêjin mesela destûrê jî de em ê li gel partiyên Bakurê Kurdistanê û li gel endam û ew ê xwe demek pêş de em ê hîn ew tir eşkere ewa xwe zelal bikin lê tiştê esasî heye destûra heyî û ê berê jî û ev guhertina jî yek jî behsa milletê Kurd nake baş ev ne neheqiye 25 milyon Kurd tê texmîn kirin ku li Tirkiye û li Bakurê Kurdistan dijîn ev ne neheqiye eger hûn vê referandûmê bisekinin bi na hûn deng li ser bidin hûnê wê destûrê bihilin ku ev çendîn sal aliyên Kurdî pê hatiye zulmkirin û çewsandin we got te amaje pêkir dîsakê hûn ne li fêdê ne niha wek me got niha em mesela na an jî mesela îna danûstandin li ser nehatî kirin hûnê biryarê bi kom li ser bidin we got te fêm kir dixwazim herim pirsekê de medyayên Tirkî behsa wê yekê dikin dibêjin dibe Ankara bi Emraliyê re bicive kak Mustafa dibe daxwaz bike got HDP beşdarî referandûmê neke baykot bike dinabîne ev jî wê bibe corek ji corên piştevaniya guhertina destûrê niha wek Partiya Azadiya Kurdistanê vekiriye dixwazim dîsa dubare bikim em wek partî em vê destûra heyî jî em nabî qebûl nakin lê tiştî hene divê em wê jî bibînin ku li gel vê destûrê jî îro madeya nodî ya destûrê dibêje peymanên Tirkiyeyê navneteweyî ku te îmze kiriye ew peymanina û ew qanûnna li ser qanûnê Tirkiyeyê ev jî mada gelek mühîm e ev ji ber çav tê dûrkirin îro ev mada nodî di destûra Tirkiyeyê pêk bê esas destûr giştine tê hesibandin divê Kurd münaqeşeyê li ser watişna jî bikin
yani divê derê de em nabêjin بهتر هەگەر لەسەر خالا نۆتی بەحس بکە کاک مستەفا چ تەسیراینا لەسەر کوردان هەبێ ئەمێ چاواکار بن کوردوێ چاواکار بن فێدێژێ حالا نودی پەیمانên ku Tirkiye li navneteweyî îmze kiriye gi Tirkiye pêk bîne hebûna milletê Kurdî jî bê qebûl kirin û riya statuya wê jî riya mafên kolektîfê jî vebin dewleta Tirkiye di vê meselê de naxwaze vê bike. Niha mesela İmralı û HDP û siyaseta wê çi بله bu Kurdî ji berdem kêm tiştê ku hîn neyî em naxwazin li ser wa tişna tu şîrova bikin HDP biryara xwe wek nadaye lê em wek Partiya Azadiya Kurdistanê em ê rojên pêş de ji bo em helwesta milletê Kurd ya yekgirtî em derxin em ê bixebitin lê HDP li vê meselê jî de ji xwe cuda helwestgirtiye ji tu partiyên Kurda ji tu dorûberên Kurda tu fikrek nepirsiye û ya jî nexwestî wan re helwestek hevveştîne em ê li gel partiyên Bakurê Kurdistanê yên dî bixwazin heta ji destê me bê çi qasî em bikaribin em ê helwestek ji bo milletê xwe em ê muheqeq eşkere bikin. Hûnketine peywendiyê de ji bo gohên biryarê bidin yan jî hîn dem li ber we fireye bihna fire. Na em niha ev partiyên ku em wek Partiya Azadiya Kurdistanê PSK, PDK Bakur, Hereketa Azadî, Pakur hevkariyek me heye em niha di nava xwe di vê meselê de em şîrove û gengeşiyê wê jî dikin û nava partiya xwe jî de çünkü em wek Partiya Azadiya Kurdistanê em dixwazin îradeya meyla hevalên xwe gişa bizanibin a piranî piştî me vana tespît kirin em ê bixwazin li gel partiyên Bakurê Kurdistanê ku em karibin li hevdûr siyasetek hevveş bimeşînin em ê bixwazin helwestek neteweyî Kurdistanî derxin em nekevin nav vê mineqeşa erênaya jî lê helbete ku em vê destûrê jî em jêr nabên erê û em ji guhertina jî her nabên erê lê mesela nayê an mesela boykotê an mesela dengên vala avîtinê de em ê di rojên pêş de ewekê dînin siyaseta me esasî belî ku em wek aliyê Kurdistanê divê helwesta xwe bigirin. Gelekî spas Mustafa Hocalik Serokê Partiya Azadiya Kurdistanê ji Diyarbekirê awakê zindî tedgelme de spas. Basî rojî rovdawî hat spas ji we re û hetana hûn bînerê.